Karibu ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza, ngewe mwumva ni Josiane Iradukunda, ngiye kubagezaho ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo igitoki cy'ifiriti ariko kiri no mu birungo, ukakinyuza mu birungo. Nicyo kiganiro umunsi tugiye kubakorera. Rero utarakanda subscribe, kanda subscribe, uduhe commentaire, utubwire uko ubibona, udusabe n'icyo wumva twagutekera, turahari kugira ngo tubikore. Turakoresha igitoki, umunyu n'amavuta byonyine. Noneho ni ku ruhande, reka dutangire. Mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cy'ukuntu bategura igitoki cyumutse kiri mu birungo. Imana ibane namwe, mwibuke gukanda subscribe. Ngewe wabagezeho iki kiganiro na Josiane Iradukunda. Bye.